Kako se svidilo na seminaru? Ekstra, dobro. Ti se svidao Japanac? Jeste. A? Jeste. Kako mu ime? Hiroyuki Sakurai. Evo ga naš nemođi putnik. Kako se zoveš nemođi putniče? Arslan Veselinović. Kako ti se svidilo na seminaru? Super, a? Ti si imao tu čast da se slikaš sa Japancem Hiroyuki Sakuraijem, Da. majstrom 6. dan. Da. I da vežbaš sa njim, jel? Da. Šta ti je rekao on? Da još... Da je simpatičan. Da još treniraš, ajde. Da, jest. Da još treniram. I da bude još bolje. A dobro, će da pozdraviš nekom? Ne. Mamu? Neć, niste bi član. Aikido kluba. Jedan od najstarijih članova. A? Pa fino smo se družili, bilo nam je lepo. Evo, doživjeli smo tu da vežbamo sa tim visokim majstorima, prvacima ovog sporta našeg. I nadam se da ćemo se družiti sljedećih seminara i tako. Hvala. Sve ne. Sljedeći sagovornik. Tarik. Bilo mi lijepo i seminar sve lepše i lepše. Sa našim trenerom je sve inače dobro, ovako uvijek mi je bilo super i sve. Gospodin Remzo. Ćao. Evo sad idemo na trening, još jedan seminar što imamo da odradimo i napokon još idemo kući. Nije ti dosadno bilo, nije? Nije. Onako, ovo su duži treninzi, jer umorni smo juče bili 2 treninga, 2 sata, nije malo. Ali dobro je malo i šta da se nauči. Pa imamo i dosta dobrih tehnika, Japanac, tu danas su nam bili super. Evo nas, zadnji deo autobusa. Jedino žensko u našoj ekipi. Marija. Kratko. Utisci. Dobro, ja? Super je bilo. Super je bilo, jel? Filip? A meni je super bilo vrh, onako, i upoznali smo tog Japanca, jedno novo iskustvo. Vidjeli smo kako radi. Ekstra bilo slavno. Miloš? Dobro, super je bilo i drago nam je što smo upoznali Japanca. Dobro. Minder? Samel? Bilo je ekstra stvarno. Svidjelo mi se. Ubija. Šmeker naš. Ćemo da ga ženimo. Ako Bog da, inšala. Pa bilo je lepo, stvarno. Sagovornik. Bilo super, naučili smo puno novih tehnika. Predivno. Ja bih najprije se zahvalim roditeljima koji su imali poverenja i poslali djecu sa mnom na ovom seminaru koji je jako bitan. To je internacionalni seminar za razliku od saveznih seminara. Imali su priliku da vide zaista jednog izuzetno dobrog majstora iz Japana, gospodina Sakurai, tamo iz priloga koje ćemo mi dostaviti, vidjet ćete sve šta i kako je. Nije to jednako vidjeti na internetu, na televiziji, velika razlika vidjeti to uživo kako se radi. Zaista puno je tu finesa, ovako kad to posmatrate iz obične oči to već nije nešto posebno, ali jako koristan seminar u kojima se vide ti detalji koji ćemo mi poslije na treninzima jako dobro razrađivati i eto, to je značaj tih seminara gdje zaista dajem predlog da i u buduće ostala djeca koji nisu pošli na ovom seminaru da redovno posjećuju seminare, da odvajaju svoj deo novca i bit će jako lijepo interesantno. Također taj van seminarski deo, djeca su imala priliku da budu u dobrom hotelu. Pa ja to obično ostavim dečice da roditeljima prenesu taj utisak. Imali su sinoć neko takmičenje u darcu. Da, imali su malo tamo Vila Vertigo, imali su tamo, igrali su malo pikada. Postali izuzetan, vidjet ćete sami iz fotografije i ono sve što smo tamo malo zabeležili, nešto telefonom, nešto aparatom, vidjet ćete. Danas ću malo posjetiti kafe, restoran koji se zove također Walter, koji je eto malo sinonim zajedno sa našim klubom Walter, tako da ćemo tu malo napraviti jednu posjetu i malo se predstaviti.
otići malo tamo na sarajevski ćevap da probamo da imamo kakav je taj sarajevski, je li bolje nego pazarski, to je to. Hvala, ne verujem. Nije bolje, ali pošto je valjda tu vlasnik Zdravko Čolić, pa je onda malo... Ja tačnu informaciju ne znam, čuo sam da je to otvorio gospodin Zdravko Čolić. Bilo bi lijepo kad bi smo imali prilike da ga sretnemo tamo, bilo bi interesantno. Naravno, ono što sam htio da kažem, pozdravio bi našeg senseja Mirka Jovodića, jer je on zaslužan organizacije jučerašnjeg i današnjeg dela internacionalnih seminara. Povodom rada njegovih 50 godina u Aikido, mi mu srdečno šaljemo pozdrav iz Novog Pazara i u ime svih članova Aikido kluba Valteri i ostalih sekcija. Tako da smo uručili neke tamo plakete i zgode koje će on vidjeti od nas. I ovom prilikom mu želim da se još dugo godina bavi Aikidom i da nam još dugo poživi. Srdečno pozdrav! Gdje si Laki? Kako si? Kako je na seminar? Kako je bilo na seminaru? Pričaš ovaj put? Pa, dobro. Jel ti se svidjelo? Da. Jel dođe drugi put? Jedno čekam da bude isto, da dođu još neki majstori sa isto... Iz Japana. A kako je bilo s onim Japancem si vežbao? Šta ti je rekao? Super. Super. Pozdraviš mamu? Pozdravi mamu. Pozdravi mamu. Ćao, mama. Patroliram svuda ovim ludim gradom, lupa baš na svaki šalter. Ne bi li mi možda neko znao reći, mjesto da se skriva Valter? Panika me hvata, stomak mi je prazan, ali ja ne gubim nadu. Pronaći ću Valter i pojeću bez greške najbolje ćevape u gradu. Valter, Valter, za bogove hrana, ćevap Valter, jedem svakog dana. Das ist Valter, savršen bez mana, železnik puše 27. marta, Strahinjića bana. Na polju zima, kod nas milina, tu je kupatilo, tu je i klima, baš svega ima, a niske cene, vila Vertigo čeka na tebe. Na polju zima, kod nas milina, tu je kupatilo, tu je i klima, baš svega ima, a niske cene, vila Vertigo čeka na tebe.